بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وريها بكم بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدق تاريخكي هيد جون بهاس به هجري كتن سادة شوال سادة ستيك ساليس اكي كوكمنجي عقيدة في مسلسلة غفرتا مبيسودا كي غتي هريها كدن بس بيب مبدل كلي كوكمنجي عقيدة في يفتغا واهكت تكدن تفصيل كو كيادن متك بفتكي مي تكدن كوم بس اجين اجو مهم اسلام دينو كي عقيدة جي ورب باور مهم ومعلومة تكاي سؤال ادي جواب تن همني فاوفتي එම හුරිහා කුදින් වෙස් වරක් කනුලා අඩුවහම් වාණින්ගේ දැන් මිෆ කියම් බේනුවා කුදින්න මේ වීඩියෝගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බෑන් මිෆ ලිබෙන් හුන්නානේ එම කොම්ම වෙස් බොඩු මිහක් කාරි බුනේ ලෑගෙන් ඉෆ ඩවුන්ලෝඩ් කොල්ලා ෆකියාලම් වාණින්ගේ දැන් බේබේ මිෆතුගේ සුවාල් කෑගෙන් කුරිය දාන ෆරතම සුවාල් ගමිවනි අකීදා අකී කොබා ජවාබකි අකීදා අකී දීනු ගවා කන්තත් හුගේ තෙරෙයින් හිතුන් තෙදුක කබූල් කුරන් ජෙහේ කන්තත්තක මිහාරු ජවාබ්ගේ තෆ්සීල බලාලා ඉස්ලාම් දීනු ගාවා කංකං වෙහි දෙබයක ෆරතම බයකි එයි හිතුන් තෙදුක කබූල් කුරන් ජෙහේ කංකං මිසාලකි අල්ලාහ් වඩිකම් වාකම් නොත අල්ලාහ් එක්සිස්ට් වාකම් මත අල්ලාහ් කි වා ෆරාතෙක්කම් කුදින් මිහම් බුනිකම් ගාවීනම වෙස් මිකම ෆරිහම ඊමාම් විකම කන්නවාන එයි මිකම කී හිතුන් තෙදුක කබූල් කුරංජේ කම කවාති එම්වීම අකීදාගේ මෙනේ මිෆද කන්තත්ත බුනුමා කීක නොත බුනිකම් ගාවීනම වෙස් නොත නුබුනිකම් ගාවීනම වෙස් හිතුන් තෙදුක කබූල් කරම්වාන දෙන් දීනුගා මෙනේ දෙවන බයකී එයි අමලුන් දක්කංජේ කම්කම් මිසාලක නමාදු කුරමේ නොත නමාදු කුරුම් මිෆදන් කුදින් බුනිකම් ගාවීනමස් නමාදු කුරිකම වානත වානදෝ නමාදු කුරිකම වානි හෂම් බඳේ සජිදකෝ රුකෝකෝ එහෙම වස් හරකත් තකාය කීක නමාදු ගා කියන් ජෙහි කියුන් තවස් කියුමයි කීක නමාදු ෆරිහමයි කුරුමු එම් වීම දීනු ගාවා මිෆද කන්තතකි අමලුන් දක්කංජේ අමලුන් කුරංජේ කංකම් لكنتتكم مكياني أحكام فتم مكيادني عقيدة إمي أحكام إما عقيدة كي كباكم مهارتي كدنا إنجيج جكما بيبي أميد كورم دون سؤال بيبي جهلانا دون سؤال كميواني مسلمون إبامهم عقيدة نغني كنتاكم مسلمون عقيدة نغني الله غفوتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم صح سنة الله غفوتكي أي كيدة القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت کی ای کلیگ فانو کے بس فرتک کلیگ فانو کے عمل فرتک کلیگ فان قربا کنتت دین کلیگ فان اقرار ول بکنتت اقرار ول بکنتت کے بونونی کلیگ فان ابس ول بکنتت کا نوتا صحابیو کم قربمو کلیگ فان کم منانو قربا نوتا ایک مقام دے کلیگ فان اچکے ودار نوا کنتت تمي فتغم وني eheni islami sharia binawani mide aslu ke machchashe asle mitan bunawani mi islami shariatu ke magano deba kamawati nuata source kamawati sharia mi negeni mide ba Quran adi sunnato Quran ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fule mi bunawani mai bahurwan الله سبحانه وتعالى ينسبك بناكم قوانين وبنواني ما بهروا كلام مي عربي به مي بهو جمانه كي دكي واهك نوت بونه بست دين هين كمان هريها كدن بس قرآن جي مانا تلكو فهم وانا كمان أميد قرآن دين سنة كريم بس بنون فدان قرآن سنة مي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن إبيك لكايكي غافونوفي رسول صلى الله عليه وسلم جي عمل فرتكا بس فرتكا يقرأ في بكانتتا إهن كمان سنة مهم واسبابكي قرآن غاوا باي كانتتا تفسيركو مستكونا تفسيركو انغنى وادبي فراتكي رسول صلى الله عليه وسلم كما باتي එකලේගේ ෆානුක ෆරාතුන් හරමින්න
kankan egin oti ekalege faanuge sunnatun ekalege faanuge hadis fotakum adi ekale faanuge amal fotakum demmi wani adi qur'ana sunnen aharame muslimun qabul kurani ebayge macca qur'an bawa levvi adi ebayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne feni ivi fawa sahabi nai ummatuge hewlafa salih wa salafunna midi aslu fahum bi gotuge macca bina kushe mane ki sahabi adi ummatuge mai salafus salihun mimihunna kiyat qur'an fahum bi gotashe aharamin kiyat qur'an fahum wanjiheni mihisab mufede suwalaki misalaka kudin qur'an kiyawa faan qur'an kiyawima ekujjaya kommes kotaka qur'an ga waachi take qabul kore bidan ekama ekotaka nune kommen qabul kore amilleya kirat qur'an ga ayat kiyumu ayatu ga man amilleya nege kotaka nune qabul kore jeheni sahabi wata ma salafus salihun fahum bigota sahabi nakimi kumbay ei qur'an ebay giteriya baba level mihu sahabi naki rasul sallallahu alaihi wasallam akika qur'an baba level ekalege faana akika uluvi bekalu ema qur'an gawa lebis ayat kamadu ebekalum suwalen kam gawanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebekalum suwadan nawa e nege echen ulu filoba ema emme boda qur'an fahum iftibeni kumbeka sahabin den salafus salihun nemi buneveni efahu mai rangalo kuyit qur'an uginu mattaka masekke korevi mihu ege terega rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korawani emme heyo zamanu ge mihunnaki timan kalege fanu ge zamanu ge mihunne ei sahabi den hadith korawani den ege fahun ga mihunne emme heyo bayki sahabi den emme heyo bayki sahabin ge fahun ga mihun ei tabi'in sahabin ge fahun ga mihunne meke tabi'in den hadis kurafani den emme heyo mihunnaki ege fahun ga mihunne emma sahabi tabi'in den timwane ga mihunnaki mi kumbay ei taba tabi'in wa atba'u tabi'in emma mi aslu sahabi nakannuwe taba tabi'inna mimihu miwani salafus salihun ehem bima aharmen kidat qur'an sunna fahum wa bijeni sahabi adi mifada salafus salihun mi qur'an fahum bigota adi ege fahum wes'a heyo mihunna kidat qur'an fahum bigota sababaki sahabinna kidat qur'an immerangala fahum wana wahaka bebi wani kurim bonefa hama egota sahabinna fahum viecha sahabi mi kiyadeni kumbeka kiyadeva fa mi wani tabi'inna ema sahabinna fahu emme bodo qur'an fahum fawani tabi'in den yafahu amihu ema egota mi chain midani korea den miyadu mi de suwal ga jawab kiyadinu ma kiga me episode ni malana uriya kudin bes barabba jevri tuha kangeden assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh